nilija semet pini the thom alam pensi Ladakh press ke klembang photo man nang hai lo isialam the bangke non headjong nili Guwahati High Court long PIL kipidam laso long state government lapen union government atum mane SIU 1 Aphuthak nili case long people lapen SIU long kedua ting piposi pederwaret ma piposi nang tunang chipurun jamma piposi nang tunang purunma pupen non pinipen apke theklong bang lahelo alang letum arjiting pluipen pan 90 mane 2019 along lampen 18 lom lampen ke cheng labang so constitution amendment alam thebang alang letum puthop non chi othu labang so ka chi odolong ka phiri meme ejak alam thiduko alam thiduko sita nirje semet the thomalam sipini dardak penang pachini poala kamatha bang lahelo isialam bang lahelo je thongkep pen sit bang thongkep pen phokep anpe bat pu kolam dulu phokep pe bat posita la thongkep pen anpara kape baji asit mokha bangke territorial council pusamen do posita la kape baji afai bangke inkoi dolang la inkoi asit bangke unreserved seat si biko lage 6 schedule as spirit against lo 6 schedule longke non open ba non reserve pasit bangke 6 schedule along kedo aron si ave lai selam lo hinialam bangke kechi kebe mate non tribal atumafan Ladakh arait kipipon nangji special protection protected class pu ejak non tribal toman kibi ponji pu labangso a proposal state government pen kipi election ha village council am ta thurlong at nangji pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule a spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi thu dolang lage lahelo je state government pen union government atum kopene a project dengi kopene scheme dengi purangte laso scheme lapso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbianglo autonomous council ba autonomous territorial council kaldaji laso aja kong bang state government long donangi pu la thethom je semet ka pheri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council long pen along tum ja kong ke ponji pu kamatha Chinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipi pukamatha lapen ke thom bangke seat bang unreserved mane open category ke salami pukamatha la ke thom bangka akaprek do ulang he akaprek asu asa pene asu gari lo hala ta ke thesai de lo sita niligam jongjung kamatha bangke most important alam the puniligam matha bangke la ke thom lo Laket homjong sidak implement dat lopulong te iltuma 6 schedule bangke ki phukji angring do laso a proposal laso draft kupuloma draft constitution amendment 125th draft kupuloma constitution amendment abil la Aphuthak bangke nili hin pen jongjung pen bangke nili kham khelu athema 6 schedule long bangke seat mokha ke open category po bangke ke do bangke 6 schedule aron nabe ate 6 schedule pugipi bangke lake tribal tomafan isi special protection special constitutional protection laso avar sai pena lasi ladake open category seat bangke da ke do bangke lage aron nabe lapen hinialam the bang ta lalo je longli phela alam the Aphuthak bangta Ladakh bangke longle phelang Aphuthak bangta 6 schedule ar lo kedua longle phelang ke open ba state government ari ding pidet ba anu kaprek authority kaprek dak peru thu dat bangta 6 schedule a spirit against lo lapen isi bang nili pui bang lo non tribal atong bangke 6 schedule long bangke by any means Ladakh special protection abangke biune
ate 6 sidul long kido inglong asura khai to ampan kerai komji apang se 6 sidul lasi ladake council election ha council election lo assembly election lo ba lok sabha election lo ba pu abber se ta pene town committee election ta ho ko pene cooperative election ta pu chatta election ongstame non tribal tum a participation banke ladak banke open category ke bilong le lapen ke do anasita total asit si reserve nanji pusi nili kachini lasi pini nangle tum trope nili karbiang arat kadu ko apang chuning ji ning ha mang la helo constitution amendment vanpo UPDS pen DSD ke sign agreement bangta isi akang ton ba isi kijut wangpo la bangta ningarong lam lo te bontu office tame karbiang arat karbiang organization doan karbiang party doan kadu gue ke celang dunanya bang la helo je ili tum 6 sidul labang so a spirit bang kapan hok hedaji apana bangke anutin abang phuta ke claim dunai ke celang dunai ke song dunai ke chimki dunai arpu bange kadu gue dolo laso ke chuning ri apana bangsi nilija semet pini nang letum ar kadu gue aphan ladak an nangar ni nang thumiklo nilimu pada pulomati 6 sidul ke particular isi area tribal atumba kedo area pan halaso area kedo tribal to man lage constitutional isi safeguard special provision lagi lasi ladake open a category sit banke kedo masi do nelo 6 sidul spirit against lo jong se ladak open a category do ko prote lapen nili theklong bang la helo state government hin pana banke ladak Karbi Anglong lapen Dima Hasau autonomous district hini lo pan laso 6 sidul la district hini pan 6 sidul ki free pen isi diploma normal isi district general isi district ka salam ya pasi state government hin pen jesemet kaboli pon banke nili ki theklong laso oposi laso abang heno polam pensi nili nomda laso press conference nal tumpan ga ha hala Articles 80 itu nona 125 constitutional amendment lo Article 80 ka implement ye polong itu 60 area lo labangso itu direct funding atangka so endong kan kalbianglong itu ma council kan hok doi mala 80 ma 280 lo 280 kali jongsi non nili draft proposal bang theklong lo draft proposal theklong bang ke actually la article 280 banke jesemera banke lake gram panchayati ras longsi tangka kabara adim pusi salam 60 long el tum 275 article do la 275 article pensi la hai tangka ma kadu bangta 60 long bangen ang piwong sita non jong si hala so constitution amend that amat 60 long ta pedonang pa bangyon si dokok pute lage kalukson hobe kalukson vereji mane hala 280 constitution long se amendment banai hadak amendment ban penyong si 60 long tala so provision pedonang puyong si pulo te 60 bang na hok hek halo non la kali lage chok chilo nilimu bana pulo je non tribal nili particular akhaymen pupedet la mane non tribal amuni to fan 60 long laso special protection a provision jong si dokoglo pulongte lage 16 ki philo ate non tribal protection si dorong pulongte tribal protection na lodola tribal protection sa vedet po lapen lasi state government to nili pulo state government tum ke 6 sidul mate autonomous laso region banke ki free fancy state government non ke dubam asama government to banke laga bodi bang aji include benta nili la bansi theklo lasi ke laga kana hok the opo lage don ke isia non tribal tum fan isinang jokko laso bang theklong lok lo pulong te mo akaprega ar khaya tum akaprega community tum bangta akaprega lam kaningje akaprega dharmo ke rim tum bangta nitum manta nai pus gadu beta ha ultimately ke 6 sidul pudak po a 6 sidul savedet po special protection savedet po constitutional safeguard basi tribal tum bange avedet po suru pa non isi current po Bumati article 280 banke lage jasemet kimin ke kecheng kimin ke panchayati raspan gram panchayat tum mansi ladak pen tangka banke
ke thak laso provision sila dagdu lasi niri po bang lahelo jong si article 280 bang isi amendment one that amat 60 long yung pilu tuchok laso tanga ka long abar saya bang ta pulote lage 60 fan kana hokabe niri chini bangke amben article 75 bang originally lo hadak si bang bom lo mute isi hormu contradiction ko daglo do contradiction itu bangke jai kathar haya bang ta pulo de panchayati raj bangke hadake panchayat pusir lo itu nong servan ke pule irde sa chok lo laso hormo bang nong laso draft proposal nong reflect that article 280 bang elwinton haya bang pulo laso hormo bang ta laso draft proposal nong reflect that ante nili karjuye nili kachini kang tu bang lahelo nili kachini yang tung tu bang lahelo nale tung pasna ju lo hai je latum bang ini ta laso draft proposal alam aprang pen chingki chedon et tongke ratang thang no rat phan kapa manghu ye phanong la hailam ningi chot la sola mang sidon ne wang pomati ate jongsi hala gram panchayat bang hedi 243 article bang jongsi mane amendment one way that amat ladak si amendang lar chot amat dak gram panchayat I think servan cap jongsi one that lo pot lage direct panchayat hormus nang lo chok lalu pun 60 lo pani effect po lasi 60 article 243 m polong nangli tum langlo te thek longji je article 243 isi bak choosing budget apart ta 60 lo long bangke implement one lapen ladaka administration bangke ke doye bangke article 244 administration se dak tarone 60 lo administration do ko lason lo mati lasi aku hala article 280 bang ta jong si amendment one way that amat ladak direct hala so 280 pen karbi long ta fan van long puyong si van that lo plong te hala manta general district ban that program panchayat son man that po sita jong si constitution bang amendment van that amat 60 long si lahaya 280 long ta 60 dum ta hang long ba article 243 long bang ta 60 dum fan lahelo provision puyong si dokok pure chogi aki sungo bari sita nona tenge bang plote hala haida ka state government ka bori lo 60 ki free fan lasopen kethe nai ka phiri me nai bang ke lalo sit bang open ki kesalam bang ke lage most dangerous 60 provision long ke open a category constituency ke dosi une open category asit ke dosi une la isilo isi bang long le right bang state government tum nang chi phudun thuji pu ka bori la bang ta by any means ilitum ki kroya kam ave pinlo athela bang ta 60 speed against penaklo lapen non tribal atuma fan special protection donangi polan thebangta 60 lo mangala so provision bangke kidusi do ne ako lahai hol dokok lo non tribal protection yong si kupena special class kupena protected class pujong si dokok lo pulongte ladak bangke 60 lo bangke nilgichinia teng bangke 60 si kali depo la sormu bangke general district man depo general administration ha pirthela indian constitution kakovar panchayati raj pene po adimlo anta la so tengsi karbiang long di mahasana sonman depo